Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, bosku. Kita berdua mancingnya sama Nendi tuh di gubuk bekas bagang. Oke, ini spotnya. Kita belum rakit-rakit nih. Pancingannya belum setel. Oke, kita lanjut setel dulu, bosku. Pasang. Pasang umpan, bosku. Lepas. Lanjut. Lempar dekat aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perahu lewat. Bapak Mayang. Oke. 01 lagi. Yang satu pakai teknik pelampung. Oke. Panas. Oke. Coba. Pinggir dulu, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Trek. Hah? Trek. Baru lempar padahal. Gede. Ih, lumayan. Oke, mantap. Baru lempar ya. Dapat trek tuh. Oke, lanjut. Trek. Wih. Ikan apa ini, bosku? Mantap nih. Cenro apa namanya? Cenronya. Cenro. Mantap, bosku. Terus sini aja. Oke. Trek, bosku. Trek iwak opo iki? Ayeuna namanya bisa amat dagingan. Lumayan. Oh, itu aja mah lauk sesamakan Nabi Sulaiman. Ah, lauk sesamakan Nabi Sulaiman. Hah? Irit mah. Oh, aman. Ah. Mantap. Apa ini? Bosok. Nah, lumayan. Dapat 4 ekor. Ampun. Wih. Dik. Lauk naloba tuh. Lauk. Tuh. Itu. Tuh. Anteng tadi.
Wih, nyangkut. Nyangkut banget sih.